berjubah menggunakan pakaian Islam, pakaian ulama, pakai tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berteriak. Baru agak balina, Allahu Akbar, puraya tagut. Wah, tanya Allahu Akbar, balina tagut. Ya ko balina Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu kan? Allahu Akbar, kafir. Kita nih kan? Yang keluar dari mulutnya, kalau dia bicara kasar berarti dia bukan ulama. Makanya ulama ditandai dari adabnya. Kalau tidak ada adab, itu bahaya. Ia nama koko apa masalah. Makanya hati-hati. Mega di masyarakat itu terkecoh. Ia nak juba na tawe maga na hati-hati. Apa namu tu tau mak berewe mak koko apa de to na tu namurni to na. Dia na namurni. Dia na namurni manat. Itu angka na bagian lipa si bawa tarigu ng kampalo na 200 sabu, iya kumusim chale may tito do. Tadi gare. Jadi namo pasidaka yang kataw mapuasa nasa bamelo imadoko. Nasa diet ka pastas mapuasa ayasan. Dengar. Jadi mega di palasu makokway. Ustas makoto. Mega to ni palasu. Mega. Laktay mega to palasu.